Imali Yokhetho isebenza njani lapha eMelika? Siqathanisa okwenzakala kwamanye amazwe lakwele Melika ngemali yokhetho. Iqakatheke kangakanani imali kumikhankaso yokhetho lweMelika? Lalelani umbiko olandelayo lithole okugcweleyo ngokuqakatheka kwemali le. Ukhetho lweMelika luyadula okumangalisayo. Ngo-2020 kwasetshenziswa imali edlula $16 billion kukhetho lweCongress lokudinga umongameli. Lokhu kugoqela imali eyasetshenziswa ngabangena kukhetho lukamongameli, Senate lolweHouse, amabandla ezombusazwe labazimeleyo. Imali le ayigoqeli eyokuhlela lokuphatha ukhetho. Imali le inzima ukubala ngoba iphathwa ezigabeni njalo zigoqela inhlelo ezifana lokufundisa abavoti lezinye. Ngo-2018 abacubungulayo abe-University of North Carolina bathi ukhetho lweMelika lusebenzisa imali engaba ngamabhiliyoni amabili ngomnyaka. Imali yokukhankasa eMelika inengi ukwedlula kwamanye amazwe. Kukhetho lweBrithani ngomnyaka ka-2019 kwezombusazwe kwasetshenziswa imali esilinganiso songama-40 phansi kwaleyo eyasetshenziswa kukhetho leMelika ngo-2020. Kwele-Australia amabandla ezombusazwe asebenzisa imali phose ingxenye yaleyo eyasetshenziswa kukhetho ngomnyaka olandelayo. Ele-India ngo-2019 lasebenzisa imali eningi ngesikhathi sokhetho, lasebenzisa imali edlula ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho eMelika ngomnyaka ka-2016 kodwa yaba phansi kwaleyo eyasetshenziswa eMelika ngo-2020. Ngo-2020 kwasetshenziswa amabhiliyoni ali-16, $16 billion kukhetho lukamongameli lokudinga amalunga eCongress. Ele-Brazil lalo lisebenzisa imali eningi kukhetho. Ngomnyaka ka-2022 lasebenzisa amabhiliyoni kukhetho. Imithetho yokukhankasela ukhetho yabunjwa ngenhloso yokwehlisa inani lemali esetshenziswa kukhetho lokwehlisa ukuthengwa kwamavoti. EleMelika lafaka umthetho wezemali ngo-1974 obetha imali ezingasetshenziswa kumikhankaso yokhetho, kodwa ngomnyaka owalandelayo inkantolo ye-Supreme Court yakhupha ezinye izigaba zalomthetho isithi imali ezisetshenziswa kumkhankaso zivikelwa ngumthetho wokukhankasa. Ngo-2010 esinye isinqumo salinkantolo zakhupha njalo ezinye izigaba. Izinqumo lezi sezibangele ukukhuphuka kwemali esetshenziswa kukhetho lweMelika kusukela ngomnyaka ka-2000. Abancintisayo bayisebenzisani limali? Inengi layo ngeyoku-advertise. Okunye njalo ngeyokuqhuba umkhankaso, ukubhadala izisebenzi lokuhuga abanye ukuba bafake enye imali kumkhankaso. Ole mali enengi nguye onqobayo na? Hatshi, kodwa kuyake kwenzakale. Ngomnyaka ka-2022 ukukhetho lwama-midterms abayisilinganiso sofika 93% abaku-House labedlula 82% abale mali enengi banqoba kukhetho. Onqoba kukhetho uqhubekela phambili edinga imali yokukhankasela ukhetho oluzayo. Lizizweleke ukuqatheka kwemali yokhetho eMelika